Yinye into eyenza ukuthi uNkulunkulu anganidlali itafula phambi kwezitha zakho. And bamba into eyi-1, empilweni ngeke vele uzuphile impilo yakho wedwa ungenasitha. Empilweni vele uzophila vele isitha soba khona. Uzoba nesitha wenza kahle, ube nesitha ungenzi kahle. Isitha into yohlezi ikhona, kodwa into eyenza ukuthi uNkulunkulu anganidlali itafula phambi kwezitha zakho, noma anganidlali itafula lakho, noma angayevezi impumelelo yakho, ukuthi uNkulunkulu uzongidlalelani, uyini azokwenza ukuthi ezomchallenge ukuthi angidlalele itafula, ngoba vele wena usuthi ukudla kwezitha intukuthelo. Bo understand ukuthi uma umuntu one-anger noma othukuthele ufana nomuntu osuthi ukudla kwezitha. uNkulunkulu ngeke anidlale itafula lakho ngoba vele already you are not hungry, usuthi intukuthelo. You know what, ukuthi umuntu mangabe ediniwe noma ethukuthele uvela athi nenhliziyo imnyama akafuni nokudla. Yabo lo muntu ukuthi usuthi. Bafowethu ake siqaphele ukuthi empilweni into esenza singaphumeleli, intukuthelo yethu iyasiblock ukuthi singaphumeleli. Intukuthelo yethu iyasenza ukuthi uNkulunkulu anganidlali itafula lethu in time. Kuyenzeka ukuthi empilweni yethu sigcina izitha zethu zibusa phezulu kwempilo zethu, noma izitha zethu isizakala ngoba we are full of anger. Asiqapheleni bafowethu ukuthi empilweni yethu ake sikhame lento yentukuthelo, ake sikhame lento ye-anger empilweni yethu ukuze sibe right. Empilweni yakho ukuze uphumelele, make sure ukuthi ungaphumeleli ne-anger. Ungafani nomuntu ophumelelani obaleka nenxeba noma uhamba nenxeba. Umuntu ohamba nenxeba uzo-end up akhohlwa ukuthi endleleni usawuhlangazana nameva, usawuhlangabezana namahlane. Amahlane azomthunuka enxebeni lakhe, kusenameva azobambelela enxebeni bese uyathungana. Make sure ukuthi empilweni yakho you are dealing with lento encane ekuthiwa yi-anger ukuze uNkulunkulu andlale itafula lezitha zakho. Ungalinge uhlale noma udle ukudla kwezitha zakho kwintukuthelo. God bless you. Mile njalo nabathwala bakhe.